ovdje žive Ražnatovići. Ražnatovići! Ajde, otvarajte! Pomaže Bog, brate. Bog pomogao, brate. Kakav si? Nalazimo se ispred kuće Danila Ražnatovića, momka koji je nedavno uhapšen zato što je u autu imao srpsku zastavu. Proveo je noć u pritvoru, ali ono što je mnogo gore jeste da su mu uzeli vozilo od koga živi. Uzeli su mu ga i direktno su mu udarili na porodicu. On je nezaposlen postao, nezaposlena je njegova supruga, a imaju 4 djece. Mi smo uz pomoć prijatelja kupili malo hrane i da čujete njegovu priču i da vidite kako živi jedna prosječna srpska porodica u Crnoj Gori. Ajde da vidite. I hrvatska, svaka zastava može, ali srpska zastava ne može. Proveo je noć u zatvoru zbog toga, oduzeli su mu vozilo, nezaposlen je i on i supruga. Što je bilo taj dan? Poznato vam je, manje više sve. Zaustavili su te zbog zastave. Spontano je, znači, bilo... To je bio zapravo protest zbog hapšenja vladike Joanike. Jest. I spontano smo se pokupili i trebalo da se održi auto litije, s tim što sam ja bio na čelu. Istakao sam zastavu, smatrajući moje države, ne tuđe države. To je inače zastava koju si držao i u kući svoje. Jeste, zastava koja je inače visila oko tu, preko ovoga zida i pokrivala ga čitavog. Znači uzeli su ti i zastavu, i auto. Uzeli su mi i zastavu, i auto, i ostavili su me u pritvor. Proveo si noć u pritvoru. Dobio si i kaznu. Dobio sam kaznu, evo sad ću vam pokazati. Evo bi kazneni nalog, 120 eura. Ključna stvar je da je tvoj auto i dalje u policiji, evo skoro mjesec dana nakon tog događaja. I auto i trobojka. Ja mislim da te više boli što ti je trobojka tamo. Više sigurno. Ti imaš 4 djece, 4 male djece, tvoja supruga je također ostala bez posla. Samim tim što su ti uzeli auto, uzeli su ti nešto od čega živiš. Udarili su ti na porodicu, ti sad, ne daj Bože, ti je dijete bolesno, ne možeš povesti dijete do doktora. Nemam jednostavno čiji. Jesu li ti rekli zašto ti uzimaju auto? Kao navodno da se ostavi na dalje provjer. Na provjer. Zašto? Što? Niko ništa mi nije... Kao da si narkodiler. Kao da sam narkodiler, ali ja sam isto pitao za svaki slučaj. Zašto da nećete još koju trobojku da nađete u njega? Da vam za to ne treba slučaj. Ali ono što možemo za kraj ovako da poručimo je da se nećemo predavati i da... Potpuno logično. I da ćemo da se borimo do kraja i za naše svetinje, ali i za dušu našeg naroda. Potpuno logično. Brate, hvala ti. Vazda. Ne damo se, brat. Ne damo svetinje. Ljudi, čuli ste i vidjeli ste u kakvoj se situaciji nalazi porodica Ražnatović i ja ovim putem zaista pozivam sve vas koji ste u mogućnosti da pomognete porodici Ražnatović da izađe nekako iz ove krize i da ako ikako možete, ako imate varijantu da im ponudite posao ili ako nekoga znate kome treba radnik i za gospođu, majku 4 djece, ali i za Danila. Toliko za sada i ne damo svetinje. Do pobjede!